در تاجیکستان برای رشد و کمال همه‌جانبه زنان به عنوان امکانیت مساعد فراهم آورده شده است. پیش از همه فعالیت بانوان در اداره‌های دولتی و در خطار جوانپسران تاجیک اشتراک در مسابقه‌های سطح بین‌المللی این گواهی از آزادی زنان و توجه حکومت کشور به این طبقه جامعه میباشد. به خاطر سالمی جامعه و جلب بیشتر زنان و دختران به تالارهای ورزشی امروز در سراسر مملکت چندین مسابقه ها میان زنان برگزار می شود. از جمله انقریب طول یک ماه در شهر دوشنبه مسابقه کشتی والیبال بین زنان کارخانه و اداره ها برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه جریان داشت که در این سبقت 20 دسته از حساب زنان کارگر شرکت نمودند و بعد از نیروسنجی و آزمایش‌های زیاد دسته های موفق به دور نهایی راه یافتند و امروز میان هم رقابت میکنند. ما باشیم جریان این آزمایش ها را منظور شما میکنیم. سال دوم است که در مرکز جمهوری شهر دوشنبه مسابقه کشاد اوید به والیبال بین بانوان کارخانه و اداره ها تشکیلات و مؤسسه های دولتی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. مسابقه والیبال میان بانوان با افتخار 27مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی روی دست گرفته شد. این تدبیر ورزشی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تشکیل و گذرانده شد که در آن بیش از 150 بانوی کسب و کار گوناگون به نمود ورزش والیبال جلب گردیدند. هدف از تشکیل این مسابقه در جلب هرچه بیشتر بانوان به نمود والیبال ترغیب طرز حیات سالم میان کارمندان وزارت اداره ها و هرچه بیشتر به تربیت جسمانی جلب نمودن این قشر جامعه می باشد. اشتراک 22 دسته والیبال بازان زنانه در یک مسابقه شهادت آن است که بانوان نیز میل و رغبت به ورزش دارند و چنین مسابقه ها می تواند در سمت عمومی گردانی ورزش نقش کلیدی بازد. کارهای تشکیلی و نظارت جریان رقابت ها باشد بر دوش مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب ها و انشاءات های ورزشی شهر دوشنبه واگذار کرده شده است که کارمندان مؤسسه مذکور در همبستگی با داوران این رشته ورزش جریان رقابت ها را نظارت کرده برای خوبتر و بیشتر برگزار گردیدن بازی ها کارهای لازمه را به انجام رسانیدند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و جهت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی درباره برگزار نمودن مسابقه کشاد اوید به والیبال بین بانوان وزارت اداره‌ها کارخانه و مؤسسه‌ها برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به تب رسید. مسابقه مذکور سال دوم است برگزار گردیده ایستاده است و سال تا سال مسابقه مذکور در سطح بلند و اشتراک دسته ها خیلی هم زیاد شده ایستاده است. مقصد اساسی برگزاری مسابقه مذکور این پیش از همه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بین بانوان وزارت اداره و کارخانه‌ای که در شهر دوشنبه فعالیت میکنند، این چنین دوستی رفاقتی و بهترین بازیگران یا بهترین دسته‌هایی که از وزارت اداره جایهای یکم دوم سوم را اشغال میکنند برای معین نمودن دسته همون وزارت اداره اشتراک آنها در مسابقه‌های شهری و ولایتی و جمهوری می باشد. رویداد مذکور گواهی از آن است که والیبال نیز امروز در جامعه نفوذ و منزلت بیشتر پیدا میکند. تشکیل مسابقه والیبال بازی به قصد دریافت جام رئیس شهر دوشنبه میان بانوان در برابر تسجیل سزاوار جشن استقلالیت دولتی صورت گرفته باشد هم مقصد دیگر از این اقدام به تالارهای ورزشی جلب نمودن کارمندان کسب و کار گوناگون و ویژه بانوان به شمار می رود. بعد از رقابت و تلاش و میدانداری زیاد از میان 22 دسته اشتراکچی 4 گونه بهترین برای اشغال مقام‌های افتخاری رقابت نمودند. برای به دست آوردن جای سوم دسته دینامو با دختران سرریاست معارف شهر دوشنبه اندر میدان شدند.
дар ин бозӣ мавзуна чорӣ ва бо ҳамдастагонаш талоши зиёд намуд то ба гирифтани ҷойи сеюм даст ёбад, вале муваффақ нашуданд, зеро рақиби онҳо бо унвони сарраёсати маориф бозии хубтар нишон дода зинаи сеюмро ба худ ихтисос доданд. дар ин мусобиқа тими сарраёсати маориф 7 бозӣ анҷом дод. бо дастаҳои телевизиони варзиш Амонатбонк, дастгоҳи иҷроияи президент, суди шаҳри Душанбе, агенти Нашавар пирӯз омада дар бозӣ бо Бонки Миллӣ ба бох рӯбарӯ гардида, рақобатро барои ҷойи сеюм идома дод, ки дар он пирӯз омад. омодагӣ дидаем ва чунаве ки мебинем имрӯз мо дар ин мусобиқа раисати маорифи шаҳр ҷойи сеюмро гирифтем. Нисбат ба порсола имсола бозиҳои мо беҳтар гардид. Порсол мо ҷо нагирифта будем, имсол хушбахтона мо ҷо гирифтем ва миннатдории хешро ба раиси шаҳр баён мегардонам. Ҳамин мусобиқа сабаб гардиду мо занҳо рӯ ба тамрин овардем ва бозан ҳамин мусобиқа сабаб гардид мо бо дигар коргарҳои корхона ошноӣ пайдо кардем, дӯстӣ пайдо кардем. ба назари як мутахассиси варзиш ки ман ҳастам, ин як пешравӣ дар соҳаи варзиш аст. Ман аз вазорати корҳои дохила ҳамчун капитани команда бозӣ кардам. Тавонистем дар мобайни 20 соҳаи ҷомеа ҷойи чорумро сазовар шавем. Рости гап соли пештара мо натавонистем аз гурӯҳи худ баромада ва ин сол тавонистем аз 3 гурӯҳ баромада ва ҷойи чорумро гирем. ин кӯшиши ғайрати ҳама дастаи мо аст, на танҳо аз капитан команда, аз мураббиё. ҳама якҷо яксар якҷо ба вай кардем, ишғол кардем инҷоро. воқеан ин мусобиқот нишон дод ки бо унвони касбу кори гуногун ба варзиш хоса ба риштаи волейбол таваҷҷӯҳи бештар дошта, аз ташкилу баргузории чунин чорабинҳо роҳбаланду хушҳоланд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе расонем ки имрӯз ба мо чунин имконият фароҳам оварданд ки мо бонувону занони вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо тавонистем дар чунин мусобиқаи кушоди волейбол иштирок намуда як таассуроти хуб барои худ бигирем. Иштироки дастаи суди шаҳри Душанбе фаъол буд. мо то охир кӯшиш намудем ки ғолиби ҳамин мусобиқа гардем, аммо мутаассифона ғолибиятро ба даст наовардем, лекин мо кӯшиш менамоем ки дар мусобиқаи оянда ҳатман ҷойи аввалро ишғол намоем. дар бозии ниҳоӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дастаҳои Бонки Миллӣ ва риёсати тандурустии шаҳри Душанбе андари майдон шуданд. духтарони Бонки Миллӣ ки соли гузашта дар ҳамин мусобиқот мақоми сеюмро ишғол намуда буданд, имсол бо азму талош ва нерӯи қавӣ баромад намуданд. дар 6 бозие ки онҳо анҷом доданд, пайҳам пирӯз омада бидуни бох ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. рақиби онҳо дастаи раёсати тандурустӣ низ яке аз тимҳои шикастнопазири сабқати мазкур ба ҳисоб мерафт. бозии дастаҳо шавқовару диданӣ сурат гирифт. дар ҳайати ҳарду даста бозингарони бомаҳорат ҳунарнамоӣ мекарданд. аз оғози бозӣ мушоҳида мешуд ки табибон бо тайёрии ҷиддӣ вориди майдон гардиданд, зеро ҳар лаҳза ҷониби майдони рақибон зарбаҳои ҳадафрас мезаданду ба манфиаташон имтиёз меситониданд. ҳар як дастаи иштирокчӣ бо умеди пирӯзӣ дар ин сабқа ширкат мекарданд. мушоҳида мешуд ки дар миёни занони корхонаву идораҳо ҳастанд нафароне ки аз нозукиҳои бозии волейбол огаҳанд ва дар ҷараёни бозиҳо дастаашонро пеш мебаранд. бо унвони риёсати тандурустӣ қариб ки ҳама бозӣ хуб нишон медоданд. дар пайти якуми бозӣ онҳо бо ҳисоби 25-17 пирӯз гардиданд.
мураббиёни ҳарду даста ҳар лаҳза ба бозингарон тавсияи чӣ гуна бозӣ карданро медоданд, то дастаашон пирӯз шавад. Қисмати дуюми бозӣ низ бо зарбаҳову бозигузории хуби бозингарони раёсати тандурустӣ оғоз гардид. аз рафти бозии онҳо мушоҳида мешуд, ки дар ин риштаи варзиш каме ҳам бошад таҷрибаи бозӣ карданро пайдо намуданд, зеро идораи туп ва ба ҳадаф расонидани зарбаҳо бениҳоят дар сатҳи олӣ иҷро мешуд. дар қисмати дуюми бозӣ низ хубони Бонки Миллӣ натавонистанд, ки рақибонро шикаст диҳанд ва бо ҳисоби 17-25 бозии дуюмро низ бохтанд. баъд аз машварату тавсияи мураббиён дар пайти сеюми бозӣ духтарони Бонки Миллӣ бедор шуданд. онҳо аз оғоз бартариро ба даст гирифта имтиёзҳои бештарро ба нафъашон меситониданд. ҳамин тӯбдории хуби онҳо сабаб шуд, ки пайти сеюми бозиро бо ҳисоби 25-20 ба фоидаи худ анҷом диҳанд. иштирок ва дастгирии мухлисон ба бозингарон рӯҳу илҳоми дигар мебахшид, то хубтару фаъолтар бозӣ намоянд. пайти чорум шурӯъ мешавад. дар сурати ғалабаи тими раёсати тандурустӣ онҳо ғолиб ва барандаи ҷом мегарданд. аз ҳамин хотир барои бондмони дастаи Бонки Миллӣ зарур буд, ки дар ин қисмати бозӣ ҳама нерӯву қувваи худро сарф намуда баҳри ғалаба талош намоянд. воқеан рақобати ниҳоӣ хеле диданӣ ва тезу тун сурат гирифт. чун ин қисмати бозӣ ғолибро муайян мекард, аз ҳамин хотир духтарон хеле эҳтиёткорона бозӣ мекарданд, то ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. бозингарони раёсати тандурустӣ, ки дар ҳисоби худ ду ғалаба доштанд, намехостанд, ки бо осонӣ таслим шаванд. зарбаҳои пайдарпай ва фишори зиёд бар муқобили рақибон самар оварду бо 3 ғалаба онҳо пирӯз омада барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе гардиданд. дастаи Бонки Миллӣ бошад медалҳои нуқраро соҳиб гардид. мо соли гузашта ҷои сеюмро ишғол кардем ва бениҳоят хурсанд будем ва ин дафъа бисёр кӯшиш кардем, ки ҷои аввалро ишғол кунем. хай ҷои дуюм насиби мо гашт, лекин мо роҳ афтода нестем. соли оянд мо албатта кӯшиш мекунем, ки ҷои аввалро ишғол намоем. дар ҷанбаси мусобиқа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини варзиши кишвар ширкат ва суханронӣ намуда ин иқдомро пеш аз ҳама муҳиму сарвақтӣ арзёбӣ намуданд. гуфта шуд, ки ба варзиш ҷалб намудани занону бонувон барои солимии ҷомеа мусоидати фаъол намуда дар ба камол расонидани насли ватандӯз нақши бориз мегузорад. ба ғолибон ва ҷоизадорон медалу ҷом ва мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. нахуст ба 4 бозингари беҳтарини мусобиқот аз ҷониби мутасаддиён маблағҳои пулӣ тақдим гардид. инҳо Манзура Ҳакимҷонова аз дастаи Бонки Миллӣ, Мавҷигул Ошурбекова аз раёсати тандурустӣ, Мавзуна Чориева аз Динамо ва Нозия Ақсақолова аз раёсати маорифи шаҳри Душанбе буданд. ҳамин тариқ дар мусобиқаи кушод оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мақоми сеюмро духтарони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе соҳиб гардиданд, ки бо медалҳои биринҷӣ ва 8000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. медалҳои нуқраро бозингарони дастаи Бонки Миллӣ ба гардан овехта инчунин соҳиби 10,000 сомонӣ гардиданд. ниҳоят ғолиб ва барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2018 хубони волейболбози раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дониста шуда бо медалҳои тилло, ҷом ва 15000 сомонӣ мукофотонида шуданд. воқеан имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушду камоли ҳамаҷонибаи занону бонувон аҳамияти ҷиддӣ дода ҳуқуқу ӯҳдадориҳои занон ҳифз карда мешавад. ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намудани духтарону модарон барои бунёди ҷомеаи солим асос гузошта, инчунин дар муаррифии ватан дар ақсои олам нақши бориз мегузорад. бо боварӣ метавон гуфт, ки дар фазои озоду ободи ватан соли оянд низ ин мусобиқот бо шукӯҳу шаҳомат ва дар сатҳи олӣ доир мегардад. мо хеле хушҳол ҳастем, хурсанд ҳастем, ки ҷои аввалро ба даст овардем. аввалан ба мо душвор, вале кӯшишҳои бисёр мо
кардем ки ҷои аввалро ба даст орем ва ман миннатдории худро ба раисаи тандурустии шаҳри Душанбе ба муассисаи давлатӣ шаҳри рақами 10 мерасонам ки онҳо моро бевосита дастгирӣ карданд. мо хеле хушҳол ҳастем ва ман ба кулли даста миннатдор ҳастам ки онҳо моро дастгирӣ карданд, мо ҷои аввалро ба даст овардем.